they light up the runway in the search for Z New Generation Face of Cebu 2019.
Medyo dagang kuhan pa. Number 14, Samantha Luis Yankee. Ngatch-ngatch yan, Bel. Yung ngatch-ngatch. Yung grino. Kemarin ay gasto ka din. Kaya kami gawin niya. Model number 22, Muna siya si Kiona, taga GT. Muna siya taga GT.